मोर नाम सीमा सरकार। मोर नाम सीमा सरकार। ही मुक रातिपुৱাৰ পৰাই কাজিয়া কৰি আছে। কোনে কৰিছে? মোৰ হাজবেণ্ড সুমন্ত চৰকাৰ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ছোৱালীৰ অটোত কোন দিন আছিল? সেইদিনে সোমবাৰ দিন আছিলে। তাৰপিছত কিমান 15 তাৰিখ আছিলে সেইদিনে, মে 15 তাৰিখ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা সি মোৰ লগতে কাজিয়া লাগি আছে, ছোৱালীক কিয় অটো লগাইছ? ছোৱালীকো ধমকি দিছে কি তই খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰ নেকি? মই কৈছোঁ ছোৱালী ইমানটো ডাঙৰ হোৱা নাই, সৰুই আছে, অটো ভাড়াটো কোনে দিব? মই কৈছোঁ তোমাক দিব নালাগে, মই দিম। সেইটো লৈ কিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক কাজিয়া কৰি আছে। তাৰপিছত সদায় মোক কাজিয়া কৰে, কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আছে তাৰ সৰু ভাই বোৱাৰীৰ লগতে ৰিলেশ্যনত আছে। সেইটো লৈ কিনি সদায় মোৰ ঘৰতে কাজিয়া চলে। তেতিয়া মই চুপচাপ ৰহিছোঁ, যা সি যিটো কৰি আছে কৰি থাক, মোৰ ছোৱালী আছে, মোৰ ছোৱালীক লৈ কিনি মই ছোৱালীক মানুহ বনাম আৰু সেইটো লৈ কিনি মই থাকি আছোঁ। তাৰপিছত 15 তাৰিখে সেইদিনে এনেকুৱা ঘটনা হৈ গৈছে, সি ৰাতিপুৱা ছোৱালীক লৈ কিনি অটো লৈ কিনি হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত দুপৰীয়া ভাতো বনাই দিলোঁ, বনাই উনাই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত ছোৱালী স্কুল পৰা আহিছে, অহাৰ পিছত ছোৱালী মোক কৈছে মা ভোক লাগিছে, ভাতটো দিয়। মই কৈছোঁ দি আছোঁ, তোৰ দেউতাক উঠা। তাৰপিছতে সিও উঠাইছে, দেউতাক উঠাই আছে, সি খাই কিনি পূৰা বিচনাত পৰি আছে। ময়ো উঠালোঁ, উঠ তুমি ভাত খোৱা। সি একো কথা নামানে, সি শুই আছে। খোৱাৰ পিছত সি মানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, মানে কি ক'ম আৰু, ভাতটো ওলাই দিছোঁ, ওলোৱাৰ পিছত সেই মই ভোক লাগি আছে, মই খাব বহি গৈছোঁ, সি মোক কৈছে তোৰ মতা মৰি গৈছে নেকি, তই যে মোৰ আগতে ভাত খাই আছোঁ। ইমানটো কথা কৈ কিনি সি মোৰ ভাতৰ থালতে লাত বজাই দিছে। তাৰপিছত ছোৱালী কৈছে বাবা তুমি এইটো কি কৰি আছে? তোমাক তো মা উঠাই আছে ভাত দিবৰ কাৰণে, তুমি কেলে উঠা নাই? আৰু এতিয়া মাকো হেৰি কৰি আছোঁ, তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাজিয়াই কৰি আছোঁ মাৰ লগত। ভাত খাব কৈছে, ভাতটো খা। ইমানটো কৈ কিনি হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত সি একো নামানে। তাৰপিছত মোৰ মা বাবা লৈ কিনি লেংগুৱেজ বেয়া কৰি গালি দি আছে। সেইটো তাৰপিছত আকৌ মোক লাত মাৰিছে, সেইটো লাতত মাৰিছে। তাৰপিছত সিও মোক মানে ঢাকা ধুকিত মই 1-2টা মাৰি দিছোঁ। মাৰাৰ পিছততো সিও মোক আৰু বেছি মাৰিছে। তাৰপিছত মই বহি গৈছোঁ টেবুলৰ সামনত চেয়াৰ লৈ কিনি পাণ খাই আছিলোঁ। ছোৱালী বাচন লৈ কিনি সেইটো চব চিত্ৰা মিত্ৰাটো আছিলে ভাতবিলাক। তাৰপিছত হেৰি কৰি তো ছোৱালী বাচন লৈ কিনি বাহিৰত ওলাইছে। সেই টকা পইচা মোৰ দেউতা আহিছে। দেউতা অহাৰ পিছতো কৈছে কি হৈছে মোৰ ছোৱালী এতিয়া লগতে হস্পিটেলত, আপুনি কিয় একশ্যন লোৱা নাই? তো সিহঁতৰ কৈছে কি আপোনাৰ ছোৱালী ডিভোৰ্চ দিব নেকি? মই ইয়াতে উকিল চকিল মাতি কিনি সুমন্তৰ পৰাও ডিভোৰ্চ দিৱাই দিম আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ পৰা ডিভোৰ্চ দিৱাই দিম। তাৰপিছত মোৰ দেউতাক কৈছে কিমান পইচাটো লাগে মই দিম। সেইটো মোৰ দেউতাক কৈছে সৰু থানাত হেৰিটো যিটো পুলিচ ইনচাৰ্জটো আছে সেইটোৱে কৈছে। তাৰপিছত মইতো IC ৰুমতে আছিলোঁ। মোৰ ভাচুৰ 2বাৰ গৈছে, 2বাৰ মোৰ দেউতাক দম দি আহিছে, তহঁতৰ কিয় পুলিচ কেছ কৰিছ? তহঁতৰ পুলিচ কেছটো হেৰি কৰক, নহ'লে পিছত আৰু বেয়া কৰিম। মইতো খালি ইমানেই দেখিছোঁ, হেৰিটোৰ কি ICU ৰুমতো বেছি মানুহ সোমাব নিদিয়ে। ভাচুৰক দেখিছোঁ, হেৰিটো বাবুল চৰকাৰ, তাৰ লগতে কপিল গৈছিলে। কপিল সি মোৰ হেৰিটো পিকচাৰ তুলিছে। তাৰপিছতো সিহঁতৰ 5জন গৈছে নে কিমান মইতো নাজানো, মইতো ভিতৰত আছোঁ। তাৰপিছত মোক দেউতাহে মোক কৈছে ইমান মানুহ আহিছে, ইমান মানুহৰ ওচৰত মোক এনেকৈ দম দি আছে। এতিয়া আপুনি কওক মই কি কৰিম? बोला हाँ 5 लाख रुपए दो और ये पुलिस केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुमको मार देगा। ये लोग कौन था? बाबुल सरकार जो सुमंत सरकार का बड़ा भाई है और कपिल पुलिस का दलाल है। और बाकी 3 को तो हम नहीं जानता था कौन था कौन नहीं था। तो 5 आदमी हमें वहाँ पे काफ़ी कांड हुआ था। कांड हुआ के बाद में आप लोग ने FIR किया था थाना में। हाँ, तब क्या हुआ ये FIR का हमारा जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमने बार पुलिस को बहुत जाके बोल रहा है, जो बड़ा थाने का IC है, तो हमने उनसे बोला सर हमारे जो है रिपोर्ट है, क्या हुआ इसमें, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी, आपने क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो अभी तक वो जो है बोला हम आपको जो है उनको पकड़ के बुलाएगा। तो अभी तक उन्होंने कोई
पकड़ने में कोई मतलब कोई पकड़ा नहीं उनको, कोई एक्शन नहीं लिया उन पर, वो बाज़ार में ऐसे ही घूम रहे हैं। उसके बाद हम जो है बड़ा थाने गया ओसी साहब के पास, तो उन्होंने बोला अब जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको दे दो और उस रिपोर्ट के साथ लगा देगा IC। तो हमने फिर मेडिकल में उसमें थाने में जाके वो मेडिकल रिपोर्ट दिया, तो उन्होंने अभी तक भी कोई कार्रवाई मतलब पकड़ा नहीं है, ना कोई हमें डिसीजन दिया, ना कोई हमारी कोई सुन रहा है वहाँ पे थाने में। अभी तक हम जो है जैसे तैसे घूम रहे हैं, और ना तो उसका जो हस्बैंड है ना उसका भाई है, दोनों ने हमें मतलब जो है बेटी खाने के लिए भी नहीं है, बच्चे की फ़ीस नहीं देता है, राशन पानी नहीं है, बच्चे का फीस का ट्यूशन फीस का किराया भाड़ा कुछ नहीं देता है। कहाँ से बेटी खाएगी, कहाँ से हम लोग हम बाहर का दूर का रहने वाला है, हम क्या खाएगा, कहाँ हमारे कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे द्वीपों में कैसे अपना समय गुजार रहे हैं, भूखा रह के हम अपना टाइम समय बिता रहे हैं। तो हमारी पुलिस कोई नहीं सुन रहा है, तो हम क्या करें सर, आप ये बताइए। हम बाकी आप लोग हमारी मदद करें, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मेरी बेटी के साथ जो है अन्याय हो रहा है, उससे न्याय दिलाने की कृपा करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।